E tusa mea tonu na tutupo lo tusi le tusi Mamona, o stasi mon mau ya Yesu Kiriso. Iosefa, o tau talati ati oe Iosefa la'u. Oe o le fua o sulugatiti. Ma o au, o se e tupunga mai ia Iosefa, o lena ave whapolonga i Aikupito. Le sa faamatala ina mitia whorau. Ioe. Ma ue tau ave ina lona ingoa. Sa whai mai moni lava Iosefa. Ua wha pe ona whetalai mai o le Alii ati au. O le au whaatu mai se tagatavāai whiwhilia mai le fua o sulugatiti. Ma o le a sili o ia e pei o Mose. Au te fua i atu i ate ia le mana. Aumai ai la upo i le fanau au sulugatiti. Ma sava valo Iosefa whapea. O lona ingoa o le awha ingoa i ate au. Ma le awha ingoa i le ingoa o lona tama. Ma e ala i le mana le Alii o le aumai ai o tangata i le ola tanga.